hatani debata imasai tokto dahan mingolumi sai tokto magohi bagasi gohidohot hadane oni niat maholong nirohai gadu pikir Sai totong magohi bagasi gohi dohot hadani oni lohagi jang nirohai ingot Yesusi sai wane sai parangehon mahatani debata imasai toto dan mingolumi. Oke, permulaan kita masih belajar teman-teman. Tetap ikutin live stream saya. Lanjut.
Oke. Halo Cislilehan. Atindak kon Kristusi. Oke, selamat malam teman-teman. Kita lagi latihan kor malam hari ini. Yang anggota-anggota kor kita. Kita lagi latihan kor kaum bapak atau korama malam ini. Yang boy Marsosta. Ya teman-teman, kita lagi latihan kor paduan suara kaum bapak malam hari ini. Oke, amang mamar solo manang amang bil. Hah? Amang mamar solo? Sebar bung masuk. Kurang bagaimana? Dari keminggu nama.
Sian Surura. So juga ya. So pa mi so mi re do so do si la so a mi re pa mi re fa so do pa mi re do mi so pa mi re do mi re do pa re do do pa mi re do ulangan so pa mi so mi re do do si la so pa mi re pa do pa mi re do mi agama so mi re do pa do pa mi re do Pemulangan Tuhan ini nak solo kami. Tu solo ini dok. Dah sudah dok. Gitu Terakhir Gitu kembali. Kau pemula tu bisa saya dengar. Kembali nih. Oh siapa? Tengok apa seluruh itu. Amang Solo. Iya, Amang mainnya Solo. Suraro. Oke. Nomor musik. Bangun sih juga. Iya. Puluh ini Solo kan? Puluh ini. Iya. Solo. Masuk mah kalau kerja dari minggu ini ahai. Oh. Onar saya gelut. Oh, Tongdon. Iya. Tong Lu Don. udah Aleha Tarana sih. Oh. Oke. Oke. Apa-apa agak simpel. Oke. Ya. Tolong dorobani debata di mana tinok panai kunang tak kunjungi di dodo mandai masa daro mengkapan bagasoni masa doi dumro tikina atunga dong pelas ni roham si pata mekel mata taho pasa orang lupe so nampak kilalaan mi asohoto ape sian haposonai sohodoi Tuhan
marohami Saidi dongani maho Dongan naganu bari Pasu-pasu nadi lehon sonang maroha Barbaria ihun dirimi Ayadia do parboga somni Sotung taru rako disi Bonani tuata Yesus dowi Tuan akon naha holongani Atau pasti dima Ulaon harorangani Asa mardame Saelengile nari Imot mai jalan radoti Imot mai jalan radoti Oh, saya itu. Gawe 2 hari. Oh, berarti singkat berarti. Siang habis video. Lagu gurut. Hah? Kayak guru kinun ini? Tak ngomong mesti lu guna katana. Oh, katana. Menata tanah. Beda versi. Versi kedua. Orang ini kedua dia. Do masa. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita lagi latihan kor atau paduan suara. Kod kita malam hari ini wake up langsung tadi. Oh, lagu Partipolo mah. Ada data mana orang bikin logika dia, sekarang sului. Data baru sedih. Bangun sulu nih lagu. Aduh, ngapa? Amang solo lagu. Oke. Nah, siap. Mas amang itu kan lagi tahu amang. Itu kan jangan solo. Aku bisa ngurus Sorok dua. Jangan maju deh. Oke. Tolong dorohani debata di mana di panani kurang takului di giling dodoan dari masa daro alma mabuka tergoga soni masa doi dunggo pikina ai tungado pelas nirohan si pata beker mata tahu asa orang mube sonang wakilalan ni masodo abe siang haposo nai solo doi dua duao amana ina pangitugui dosi solo ale ale pe do do
Mahanuwajala Matuahut Masona Atong pabulus Roma Pabulus Marohami Unang tutang Tuhan Sai dongan imaho Hoganu Mardongan pasu-pasunan ileo sonang maroha Parbadia imang kirimi Ay badia ro parboga sombi Sotung taru ako isi Onani tuwata Jesus oi Tuan ampun na holongani Atong pasidingma Ulaon haorangani Asamat kami Saling nileleng nai Timot pai jalan radoti Timot pai jalan radoti Oke. Aku udah deh. Timot pai Oke. Menang gudut. Kita masuk versi kedua, Unang Bulut. Yang tadi itu. Unang gulut. Hah? Luar kepala. Kok nggak apa dong? Gak apa-apa. Apa? Udah kenal nih. Oh iya, boleh Aman saja. lah. Iya. Gimana sih, Bang? Nangkep ya? Iya. Somasario arsakmi Pangapian nang hosope Pangiruruni Sudera urangami Masaluhun nako Suklam so ini impero Titano nido shalom Adumadong pelas ni rohan Si patame kel mata taho Asamotan lupe Sudena pamono ambi Naksaluhun naho Ipasona konrohami Satu kido taho kayo Atong hamuna sayro masude Unang belalap di sinabote Atana po'y mga bako Unang say gulong pedita noon Lisod ko ido na hosay totoo Na pinaradinig Tuhata na dibidjami Na dinonahon Ni Jesus Kusisehani Ibagi sumani furgoni Dasona Ale tondi Kot maho Tondi kue ahima Ahima
sorangan di surgori. Ale tonti dot mahondiku ahima ahima di gijam ahina di jami nang di surge nang ale Homangi ai hasorangan di surgoi atong hamuna sayro masude udang belalak di sinamot pe atana boy mga bato udang say gurut pe di tanoon ay surgo idonya say koto na pinara deli Tuhan ada di gijagi na pinona ni Jesus susi seani Imani surgo di nasona Imani surgo di nasona. Oke. Malu na itu ito. So naik kaseti. Tira na kaseti ito. Ya singko re, nung pagmura. Tanya. Tangyang. Dipisah. Tangyang unang say gulut bedi tankan. Unang say gulut. Set bibit. Oh, Kot tangyang. Kan lanjut nih. Papungod. tangyang. Hah? Pengok lagi sih. Tangyang. Ame. Tangyang Baru satu. Pengok lagi sih. unang say gulut. Ada yang jual di sini lah. Unang say gulut. Wah, Jual di sini. Oh tangyang. oh iya. Tinggal. Yang masuk do bedi. Pen amang buru mandon di jabu. Buat kan masih jauh dulu nih. Kita ada tinggal di jangan. Atik biharong dia mang. Sebetulnya mau perpuluh jam saya aku dalam jam saya lebih baik perpuluh. Pasti sak kita minimal setengah saya dah mengajar jempol Bolasnya sampai dan. Iya. Ayo, jadi pagi dua tuh kita saluhutna japsada do penyebab tertupulo nih. Kalau yang pagi dua kondisi kita yang balik selaba-laba na 2 bolas 70. Ate asa sapalan hadir kita tuh. Anggo masalah mas sere ho sere sejauh besar. Buna ho sir Habib kan nunuda kani. Asa tayungot jam na hari Sabtu. Jadi besok kita Oke. Jadi mate tayungot hari Sabtu teh. Memang be ada. Berapa? Alana na tuh. Tahu? Tidak bisa hat. Penutupan. Kemarin dia dah ulang isoro kalau. Dapat puluh si Tobi. Ini berpuluh. Nah biasanya dia orang itu tak. Oh. Oh,
biasa dari ya. Jadi yang ngedisi. Tang yang kita masuk-masukan. Ajep tiga orang. Belum 1:37. Ini sonon, adong tuhita na subuh hari Sabtu. Ah. Foto. Kalau itu udah mau habis dulu. Pakai orang ada suatu dulu hari. Jadi aman berarti. Aman. Udah. Itu? Kalau memang memang aku dulu jadi tak ibu marah belum boleh signifikan ya. Sangat bagus dan semoga terus. Kita tentang hari ini. Shalom, bye bye. Pak Gaptek dulu